utababariye, nyakati hausamee, umubwiye Imana, unaambia Mungu ndeka kuvyivanga, acha kuvijichanga hebo, ibi ndavyikorera, ibi ndabijifanyia. Ariko igihe ubabariye, lakini nyakati unaposamee, ubibwiye Imana, unakulimwambia Mungu, aho ngarukira na gisi na penye narudilia ni hapa, hivi vingine unaweza ukavifanya. Igihe yababariye, nyakati aliposamee, nico gihe yabohoke, tosi nyakati alipofunguliwa. Deliverance z'uno munsi ziri automatic, deliverance za leo ni automatic, ariko ni imbabazi ugiye gutanga, lakini ni msama unaenda kupata. Nigeze kuja mu Kinama, niliwahi kwenda Kinama, nikafundisha nikasema kuri kote ya ruma no mukuru, mwikote kuna binti arakijijwe, anaokoka, arasenga, anaomba, ariko numwansi wamushikiwe, lakini ni adui ya ndugu yake. None Imana igufashe gute? Mungu akusaidiaje? Araza akaja, ndamukozeko, nilipomgusa pepo zikamtoka yeye, kubera ko kuri komenyeka, kwa sababu ukweli kumejulikana. Deliverance ikawa. Ibaze nao Yosefu yari kugumana ibikomere vyo mu kinogo, Yosefu angebakizwa na maumivu ya mshimo, Israeli yari gutabara, Israeli ingesaidiwa. Utegerezwa gufatako, unapashwa kukamata kuwa abitwa ko bagukomereka, wenye wanaitwa kama walikuumiza, babaye abaparticipe, walikuwa tu waparticipe, bagusunikira mu bindi birere za utari gushika, wakusukumia katika zingine anga haungefika mwenyewe. Kwani kimuzanga mukavuga haleluya, kwa nini mnakuja hapa mnasema haleluya? Nashukuru Mungu sana, niliwepita kwenye njaa, lakini kwa kuliko siku ya leo nakulisha wewe. Kubera iki udashimira tonto yakunyifungurwa ko ari we yatumye yo nahivuga? Kwa nini haushukuru mjomba wako alikunyima chakula, maana ndio alisababisha unatomba wewe unapata chakula? Kubera iki oncle umwita igikomere? Kwa nini unamuita kidonda? Ariko ugashima resulta ino munsi, lakini unashukuru resulta ya leo. Erega waduze umusozi gusenga, ulipanda mlima kusoma, kubera ko iwanyu bakubwiye ngo, kwa sababu kwenu walikwambia we mushenzi unakula kila siku hapo, wa mushenzi ugumufungura ngaha, ni kuyaza matoilette no kuzuza matwarete, bituma usenga masaa 6, ikasababisha unapopa, uchugenda mu ndege kuba muri Amerika, ukaenda na avion kuishi Amerika. Kubera kutabashimira, kwa nini awashukuru? Kuba barakubangamiye kugira ngo usenge iryo sengesho yayindutse igitoro kidushikana ku yindi level, inakufikisha mwingine level. Hii ni tegezo kwa Christian mentality, hii ndio inapaswa kwa mentality ya Mkristo. Hallelujah. None Yosefu yari kuvuga guki? Sasa Yosefu angesema, ndashima Imana ko nabaye premier minister, nashukuru Mungu maana nilikuwa premier minister. Ni vyari gukunda ko aba premier minister adaciye mu kinogo, haingewezekana akuwe premier minister pasipo kupita kwenye kishimo. Nicho gituma yabwiye abiwabo, ndio maana aliombea wako, nimutinye, usiogopi, Imana iragaheza gigo, Mungu napewa sifa, simwebwe, sio mwewe, yabayirandungika, ilikuwa amenituma kugira ngo ndabatabara, ili niwasaidie. Ariyamanukana ka batubangamira uno munsi, kuna watu fulani wanatusumbua leo, kumbe bariko baraturungika kuri destination, kumbe wanatutumana kwenye na warasenze ngo Mana Mungu abasi banje adui zangu bahinduke ingazi, wageuke ngazi, ndugirako nipandieko. Ngomba ko bahinduke ingazi. Sasa ulitaka wakuwe ngazi aje? Bazana umutwe, walete kichwa, bachogira ngo duga, sema panda. Hapana, bacha bakora ibintu bigusunika mu masengesho, wanafanya vitu vya kukusukuma katika maombi, bacha bagukorera amanyanga batigeze bakora, wanakufanyia vibaya ambavyo hawakuwahi kukufanyia. Rekasha kugira ngo ncenza ngaha nikuje hapa nishimira Imana confessir ishengero ryo, nishukuru Mungu tuliko na kanisa yote, ndeke gushimira Imana bambangamiye kugezaho numva ko negezwa kwinjira mu mama, nikose kushukuru Mungu kwa ajili ya wale walinisumbua mpaka nyakati naona kama niingie katika wito. Kama usingenisumbua ningekuwa makorare huko, iyo bangamira narikuba ngiri muri korare hariya, ndiko nagira amen, ariko kusunika kwa, lakini kunisukuma kwa karabaye inyisho ku buzima bwanje, jibu kwa maisha yangu, ndacabarindiriye nikingaliki na abibaza ko baje kunkomeretsa, wale wanajiwaza kwa wanakuja, kumbe bagiye kundungika muri destination, kulitumana mwingine destination. Umaze kugira kuno gutahura, ukimaliza kupata huku kuelewa, na shetani arakubisa, hata shetani anakupisha. Jewe nabaye ahantu, mimi nimeishi fasi, nsangira inzu n'inkoko, nachangia nyumba na kuku. Nyene inzu yarakunda inkoko yiwe, mwenye nyumba alikuwa anapenda kuku yake, inkoko itangura gutamagi mu cyumba cyane, iyo kuku ikaanza kutupa mayai kwenye chumba changu, nari oblige gusiga umuryango wuguru, nilikuwa oblige kuacha kila siku mlango kugira ngo mademoiselle nkoko kazi aje akora igikoko, ili mademoiselle kuku aingie kufanya kazi.
ariko nizera ko ari wo munsi natangiye gusenga amasengesho. Lakini naamini kuwa ndo siku nilianza kuomba maombi makubwa. Yo kuvuga yuko sinzoba mu rupango tubana n'abandi zoba mu rupango DJ nyene. Ya kusema kuwa sitopimaga kuishi mu rupango na wengine, ndaishi mu rupango. Uyo muntu ndamushakurire ndamushimye. Uyo mtu nimsirikie nimshukuru. Ni gute no komereza kwa nuwamfashije? Ni gisi gani naweza nikaumizwa na mwamenisaidia? Ni yarasi kwa alikuwa aramfasha. Hakukuwa anajua kwamba ananisaidia. Ariko aho shiti. Lakini kwenye ndatahuye. Elewa. Yuko yamfashije. Yakuwa amenisaidia. Aho hano. Hapo fasi. Nasohoka kuri eglise. Nilikuwa natoka kanisani. Nasanga na masahani bayoge. Nakutana na masahani walikosha. Nishavura. Nasirika. Hageze igenda taura kino chiko. Palipofika wakati nikajifikiria hizo. Shitse ngasanga bakara. Nikifika nakutana wamemaliza. Ndachangira gutya. Nafanya hivi. Ndagushimiye Imana. Nakushukuru Mungu. Waruzi ngo ungiye ngira amasengesho kwisoza. Ulijua ukiniambia nikamate mafungo. Aravyongora. Kuna sababu itanikoroga kuelewa. Ariko ya mafungo. Lakini hii mafungo force. Utayaharuyemo 100%. Kama hauyasabie kwa 100%. Uraifata kwa 40%. Utakamata basi kama ni mafungo 40. Satan. Iyo ndi mu bihe byo kwisoza. Nyakati nikiwa kunyakati za kufunga. Niko mkali na tisha. Finish. Byache bihera. Finish. Chache bihera. Muri cyo gihe na shetani arakuronderera rasio. Muizo nyakati hata shetani anakutafutia rasio. Kukavuga ngo uyu mutipe niba mwimi mfungu. Kwa maana anasema huyu tipe wakimnyima ni chawa ndabigwamo. Mimi navianguka hivyo. Go and change your prayer. Genda windira masenge. Nenda ukabadilishe maombi. Mungu ziyaranzo zisingire mariage. Naombea mariage. Reka nayo masenge. Achana nayo maombi. Ndagushimiye Imana. Nakushukuru Mungu. Ndabizi ko ndukije. Najua kwamba ninaokoka. Ivyiza n'umugabano. Mazuri ni sehemu yangu. Kuba wemeye yuko bikunda. Kuona ulipenda vyezi. Uyu muntu yivuge ko yazibiye mariage. Uyu mtu aziseme kama ameziwia ndoa. Je profite cette occasion. Ndiko na profite hiyo occasion. Na mugabo ambira ngo jama vyuka. Hakuna mwanaume ananiambia lala niamke. Ya myanya nalikuwa ndiko ndajamana n'umugabo. Ile mida ambayo ningekuwa nalala na mke. Imyanya yo guca imitwe y'abarozi. Na igeuza mida ya kukata vichwa vya warozi. Abarozi bacha bagira inama yo kugukorera mariage. Warozi wanafanya renyo ya kukufanyia mariage. Ni mind yahindutse. Ni mind tu imebadilika. Abasi batangiye kugukorera kugira ngo adui wanaanza kukutumikia ili usiwamalizi. Mana. Bwana ndize sinonga kazi. Ni vyiza yo. Waniroga nisipati kazi vizuri. Mana ndagushimi. Mungu nakushukuru. Anatanda yuko ngenda gukora muri banki. Imbere yuko nja kukubelea kwenda kutumika banki. Bakora masanga muri banki. Wanatumika saa ngapi banki? Amasaa 9. Saa 9. Nzofata amasaa 9 yo gusenga mu ndimi. Tachukua saa 9 za kuomba mlunga. Kugira ngo shobore kwikurako ubu. Ili niweze kujitoa kwa umungu. Ariko anatanda. Lakini kwa kusubiri. Msengera n'ubuzima bwanje bw'akazi. Acha niombe na fitire yangu. Bacha bafata uburozi bwose bashize. Wanakamata urozi wote walitia. Ujamaa kiomba saa 9 tutaisha. Uyu muntu asenza amasaa 9 turarangira. You finish. Ubu hejeje musimwe munaga teknike ugachakiye. Katika ulimwengu wa kironi teknike ukikamata uchuguruka unaruka. Areba ndusema eglise. Kuna watu tunao makanisa. Bibaza ko bafite imyaka myinshi basa. Wanajiwaza kwamba wana miaka mingi wanaomba. Kumbe bafite imyaka myinshi kuri rompo. Kumbe wako na miaka mingi kurompwa. Mazi imyaka myinshi ngenda na Kristo. Niko na miaka mingi natembea na Kristo. Kumbe mazi imyaka myinshi azunguruka na Kristo. Kumbe anamaliza miaka mingi anazunguka tu na Kristo. Ntushobora kuja muri classe supérieure udashoboye examen bagwaye muri classe inférieure. Hawezi ukaenda kwenye somo la kufanta kama haukuweza mtihani walikupatia msomo la chini. Imana nishobora kutubera umwanzi. Mungu hawezi akatuwea icyo yemeye yuko kituza. Kile ambacho anakubali kutuwea kibagishijwemo solution ikomeye. Kinakuwa kinafichwa ndani jibu zaidi. Ariko kwa sanzo aziko shetani ari kiwerewe. Lakini kwa sababu anajua kwamba shetani ni kiwerewe. Yama yibaza ko kwishira hejuru ariko gushigwa hejuru. Anajiwaza kwamba kujiweka juu ndo kuweka. Yo imwereka yuko guca bugufi ariko gushigwa hejuru. Ye anamuonesha kuwa kujishusha ndo kuinuliwa. Ni flashes zibiri muri comprehension. Ni flash mbili yenye muri comprehension y'Imana na Satani. Comprehension ya Mungu na Shetani. Kumana. Kwa Mungu igipfuye kiravuye. Chenye kinakufa kinaongezeka. Yaramurese abe nk'ukwishe. Alimuacha akakuwa kama mwenye alikuwa. Kumbe araguteye. Kumbe anamaliza kukupanda. Kukuotesha. Kitokea hivi. Uvuyeho gutya. Yaguhambyura igiharage usohosura umurima w'ibiharage. Kusika ukiwa liharage unatoka uko mlima wa maharage. Iyo ni understanding ya Jehova Rafa. Uko niko gutahura kwa Jehova Rafa. Ugasenga hare. Ukifika hapo sasa. Kumbe. Unasema ku. Ntegerezwa kubabarira bose. Napashwa kuwasamehe. Nibikoresho gusa. Ni vitumikisho. Imana yabaira reka bikore. Mungu aliacha vitumikisho. Kuko nisuzumi. Kwa maana
ninapojichunguza, ndazi ico navuganye na Jehova, najua kile ambacho nimezungumza na Jehova, ndazi ico navuganye n'Imana, najua kile ambapo nimezungumza. Ndabahezagiye kandi mu izina rya Yesu. Nawabariki tena kwa jina la Yesu. Ndabahezagiye mu izina rya Yesu. Nawabariki kwa jina la Yesu. Birivuga muri Marko 11. Biblia inasema katika kitabu cha Marko 11. Iyo Yesu ni Bwana kweli. Huyu Yesu ni maana kwa I love Jesus. Takunda Yesu. I love Jesus. Oh, now and forever. 25. Kandi nimwahagarara musenga, mukisimama kuomba, mukiwa nihaba hari ico mupfa n'uwundi, mukiwa na neno juu ya mtu, mukimuharire, sameeni, ngo so wo mwijuru nawe abaharire, ili baba yenu aliye mbinguni awasamee ninyi makosa yenu. Ariko nimutabarira abandi, lakini kama ninyi hamusamee, naso bababarira, baba yenu aliye mbinguni hawasamee. Beversiko juu yaravuze ngo alisema, nimwagira ico musenga musaba, mukiwa na kile ambacho mnaomba, mwizere ko mwagihawe, muamini kuwa mmekipewa, namwe muzokibona, na mweye mtakiona. Inamaanisha mana mimodoka, Mungu nipe gari, urakoze ko wampaye imodoka, asante juu umenipa gari, ndemerewe kuva kuri uwo munota, nakubaliwa kuanzia dakika gukata guca na hata vola, kukuwa na kata hivi hata kama sina vola. Yo, mliko muri byo bintu, mwanasikia hivyo vitu? urumva ivyo bisigura gutya, anamaanisha alo Hong Kong, alo Hong Kong, ndugikira imodoka, nitumie gari, naho itaranshiki, hata kama hijanifikia, yamaze gufata ubwato, imeshakamata boti, ndayifise, ninayo, kuko izina bandise kuri rya modoka, kwa maana jina wameandika kwa ile ni Joshua, ni Joshua, naho ikiri muri ocean, hata kama ikigali kimwenye ocean, ni yiwanje, ni yangu. Ndiko Imana yajeje kutwigisha, hivyo ndo Mungu anamaliza kutufundisha. Ariko ivuga ngo naho bimeze gutyo, lakini anasema hata iko hivyo, nimwagomba gusaba canke gusenga, mukitaka kuomba, banza mubabarire, anza msamehe. Kumbe ibintu byose twasabye twarabihawe, kumbe vile ambavyo tuliomba vyote tumevipewa, ariko ivyatumye bamwe batabibona, lakini kilichosababisha wamoja wasione, ndikubera ko verse yo munsi yabakoze, ni kwa sababu verse ya mwisho iliwatumikia, nibigeze bababara, hawakuwahi kusamehe. hari umuntu yagiye mwishengero, kuna mtu aliingia kanisa, Mungu uyu muntu ni mwasi wangu, uyu mtu ni adui yangu, nanga ndamubwira iki, Mungu akasema mfanye nini? Mwice, muue. Ngira ngo no mwica rimwe no kwica gatatu, akamwambia nikimuua limoja ndakuua mara tatu. God is good.